أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كريت مشوان هيجا قهدارنا عزيز ببرنامج كنو لسان بشبري وانا معلومة د عسرامه ایرو ده گلک انسان باورمند اهل ایمان و ایمان بخدا آنینه و اهل ایمانینه هنک وسوسه و هنک گمانه گو اهل کفره اهل نفاقه خصنا سروان خصنا قلبوان به امید بونه به هیوی بونه ایرو اف تهجمات کفره اف تحکمات کفره قرم وان انسان اشکاندنه وان به هیوی کرنه جه پیشیا ام بیشن زمانه گود پیش دوره حال امتا اسلامی حال دین اسلامی گو وی زمانه گو تیدنه لوی زمانی ده میزینن و به امید بن ایدی استاد ما خدا جی راضی به جبون وان انسانا و جبو اهل کفره جی اهل نفاق جی و هاد بیجه de hem de bila perva olarak ilan ederim ki yani ez betırs beyhavf ez ilan dikim go beni geçmiş asılların efkarına karşı mübarezeye, heyecan ve şecaate getiren ve yüzler seneden beri sevkül ceyş ile kuvvet bulan hayalat ve evhamın müdafasına beni gayrete getiren itikadım ve yakinimdir ki dibe yani ez betırs beyhavf ez dibêjim dibe evan fikru efkarê go کنگی و هنه زمان در باسبوی ده و گو اف فکری هانجی دائمی قوت تستیدن yani معلومه şeytan و عسکری şeytan آلیکاری و پیشگیری وان فکری هان دکن و اوقاس گمان و اوقاس شبهت خنا سر انسان سر مسلمانه ده دبیجه من باور کریه و از dibêjim گو dibe hak neşv nema bulacaktır. Dibe eve hak eve bela bibe eve hak ser bikeve. Dibe eğer çendan toprakta gizlense din çava dama gote bizdeki daveji arde toveki daveji arde dibine arde de xuya nake tiştekit nabini لبلا أدور ده ناسكنا أود بني عردي ده كوكي خو رهي خبر ده بني عردي وباشي أود دركب استر رويا عردي ده بحق جي وهايا ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır inşallah. Dibe ego ambejin alikare ve fikri han ve hakikat ahan bin ego ambejin jve hizbe bin ave de peşte ave muzaffer bibin ave bster kebin eğer çendan zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar dibego dehenek zamana dehenek ciyade belki berçaf zayıf ve naditin beqavet ve naditin lebele umida min yaqina min hayago evi rojeki evi ev hak ve hakikat dahanaki evi bela bibe ve hem de itikadımdır ki istikbale hüküm sürecek ve her kıtasında hakimi mutlak olacak yalnız hakikat-i İslamiyettir. Allahu Ekber. İnşallah. Dibedisa itikada min eve bawariya min eve go
د استقبال ده د پیش ده ایگو حکمه اوه بدومه و تمام سرزمین عرضه اوه حاکم ببه دبه بتنی حقیقت اسلامیته دبه اوه حقیقت اسلامیته اول سر روی عرضه اوه تخت ونا که اوه وره چکاندن و اوه علم ونا که وره خواندن ایرو اوان فکرو ام بیجن افکارو باطل و والا گو ایرو ام بیجن اهل دلالات خو پیگرتنه اول همبری شریعت اسلامی اوه مغلوب بن و محکوم مغلوب بونه نجی ایدی استاد ما دبیجه بتنه ایرو اف مانع پیشوچون عالم اسلامی گو عالم اسلام پیشو ناچه و اف حقیقتا گو ایرو ام دبینن برچعب دی میدانه چیه جی دبیجه استاد ما دبیجه يعني اف مانعي هانكي دبي پریشان اخلاقسزی و ام بیجن وسا زوردستی و ظلم پریشانی و او کستانیا گوش جبهیویتی چه دبه معلومه ایرو اگر گو ام ظلمه الهفدو بکن ام بمنا مانعي هاف ام تعديل هفدو بكن يعني امي چوا دوزو دعوة حقيقة ما بكن و اسلاميت دعوة عدالة دكا دعوة وكهفية دكا هر روجا ايني دلميجا خطبه دا ملايمة سيدايمة السربين برد بيجن استعيد بالله إن الله يأمر بالعدل رب العالمين مسوقر بالتحقيق امر مدكه بعدالته وام نافخذ بعدالة حكم بكن اگر عدالة تنبه نا الدين دمينا نا انسان دمينا يعني الدنيا بعدالته الشبياية حروكي امام عمر قوتيه عدالة تملي اساس ملكه يعني اگر عدالة تنبه چشتك تنه یا دواجی اخلاق سزی به ادبی گو دنابرا عالم اسلامی دا ایرو ام بیجن بلا بویه تدمیزینه به عاری به ادبی به حیایی دنابرا مده بلا بویه خصوصا ام بیجن اوان پیرک چیب تازی اوان ایگو نخماندی و الگروه نخماندنا خوش نا تفگرن تدی معلومه مقصدش نخماندنش تستر نبتنه قرتنا سريتنه هر وكي رب العالمين قلت لباس التقوى هو خير لباس التقوى ايه بخيره يعني رب العالمين جمد خوازقو ام الگوري وتستر اخوة بيدك مؤمن بتبقرن خبردان اخوة رابون روشتاندن اخوة الگورا وي بكن جبالكو تستر آيات رب العالمين يقول بيرك داني سلسل إخوة يعني جرك أو بيرك أو خشكي ما بزرن بنقو إيرو يعني أف آيات أهانكي آيات رب العالمين الجورا ونكي بتفقرن تدي جارنا حنك أم بيجن دولة آلي وان هنا بايرقي وان هنا تدي معلومة وي آلي نادين عردي دماغو أم بيجن آل دتشا او لشکده گوه آله بدسته خود دگره وصا بحرمتو ام بيجم او به آله هلدگره ایدی لازمه يعني بيرك مسلمان جي مؤمن جي او ناكي بزان بن او آله اسلام يلستريوا او آيات قرآن يلستريوا والدور قول وناكي بتفقرن ودبجا ياديجي قد عالم اسلامي دقو او بويا معلومه بهيفي بونا بأميد بونا إدي دبيت حربا أحد دا از باورم الصحابي شخال ورو نشتي يك بدا درباس تبا
Dibe çima turmuşti. Dora min bihîst peygamber hatiye kuştin. İca emek şükür. Emek korun. Pişi peygamber mir. Aleyhissalatu vesselam. Ef sahabi insan ki zana buye. Be pişi go peygamber mir. Hamat hayate be öçibbe. Tijrabe. Jiboye da'vu doza go peygamber oğura ve de mir şehir bu. Tijrabe boyuna kim bira. Materunu teşvik. İdi insan mecbusa behevi bu. Beji valla iri çiçek bugün nemay. Şu hava alema İslamiyet bin zulma küfrede ya. Em bejin Filistinu, Arakanu, işte bejin Van, Türkmenistanu, Abderu, Avder ve Asıl. Em bejin Suriye ve Irak'ı. İca mami şıkkın küfür her şeyi gırtiye. İdi lazım ام ve perişanti ve kestanti em behevi ve em beümit nebin. Ha demago tu sabki idi ev tava İslami tedbi avlek dibe mani'i ve tavil ev beümidici dibe mani'i em bejin tava İslami. İdi üstadime dibeje yekedici sebep ki dici go iro em bejin ev hali me hay perişan go hatiyep sermede و اموسا ام بيجن اموسا بي اميد و بهيفي بونا دبيجه bizi dünya rahatından ve ecnebileri ahiret saadetinden mahrum eden şemsi İslamiyeti münkesif ettiren su-i tefehüm ile tefehüm-ü müsaademet ve muhalefettir. Feyal acab. Dibe çıkas acaba. İro dünyaya da egomej rahatya dünyaya و اجنبیه جی کیف خوشیه آخرت محروم ایگو دکه و ایگو ام بیجن طابع اسلامیت وندا دکه شوقا ویناکی دبیجه اوگو انسان زندکن گو اسلام دجه علمیه دجه فنیه yani İslam و علم نای جمهر İslam و fen نای جمهر بفيال العجب تشتكي عجيبة çimacı dibe köle efendisine ve hizmetkar reisine ve velet pederine nasıl düşman ve muarız olabilir? Dibece ya tişteki acaybe dibe çava ambejin yani gulamek ببه نیاری خودی خو غلامک به نیاری خودی خو یانجی ام بیجن با ببه نیاری کوری خو دبی چشکی وها ممکنه گو چه ببه فقط و اسفا bu suyu tefehüm ve şu tefehüm batıl şimdiye kadar hükmünü icra ederek vesvesesiyle yesi ilka edip bab-ı medeniyet ve maarif-i ekrat ve emsallerine kapattırdı. Yani dibeje be mekhabın ev fikri hay batıl ev gumani hay batıl habibi şekli ser alema İslami hakim bu u Kurda u eşter bejim disevan insanı bavermen çıkır dibeje derye medeniyeti servanaki girt. Udbe evnaki jwusa em bejin jivi ilmi hanaki em bejin wusa bizdiyan. Ez cümle küreviyeti az ki fununun en birinci derecesi olan coğrafyanın en birinci basamağıdır. Dibeje yani kamejenin dünya gurovera تكيجان علمي تبخيني ببجي دنيا غروفرا تمام علما ام بيجن غافا يكمين افناكي يقو انسان ذي قبول بك دبي اوان انسان رابون ابو خجي رذكر تجارنا بريجي باكي تيه الشيوه
ام بیجن انسان ما گود یا کی بجه دنیا گروبر احمق هاشا دنیا چوا گروبر دنیا راسته دبی ابناکه ده هیجی ام بیجن yani yoksa kabul nekirn. Ey benim şu kitabıma iman nazar eden zat malumun olsun. Ey ev kesi ve kitaba ha ve pırtuka min em bejin usa bi hikmet u bi nazar led meyzine. Te bizan bego bu kitapla istediğim hizmet budur. Min çima kitaba ha min nevisan maksada min eve İslamiyet'te olan tarih-i mustakimi göstermekle ehli tefrit olan adayı dinin teşkilatını red ve yüzlerine vurmakla beraber min xwestko ez de İslamiyet'e de awriyago rast kijana ez ve nişan bedim u evay gusa em bejin usa zah peşve diçin zah busa em bejin nevasatın de fikru efkar xwe de ifrat edikin u dîsa awan İnsan go neyare İslam'ine ez van hakikatal ez rüye wana kexim ifrat ve zahirperestin tevehümlerini tar ve asılsızlığını göstermek ve asıl rahberi hakikat ve alemi İslamiyet'in ikbal ve istikbaline yol açan ve sırat-ı müstakimde kemal-ü ümidi zafer ile çalışan muhakkikini İslam ve akıl sadıklara yardım ve kuvvet vermektir. Ve ez xwazim go evan insanı go bebawerin evan insanı go neyare İslam'ine ez hakikate nişan yuan bidim go yani neveka go wundizanın ev dini haneki ne mani'i ilmiye fenniye ez xwazim go ez ve nişan yuan bidim ya dua evan insanı go em bejin عقلمند و عالم و زانای و عالم اسلامینه از آلیکاریا وانجی بکم پشکریا وانجی بکم داگو او وی علم هانکه انسان بدنا ناس کرن و علم اسلامی جی به پیش و ببد ایدید به اگر گوه نگج من بپسن یا بجن اف چی تلاشاته ته درابیت دلیلاتینی اوان دلیل های گوتی تیمی تف علمینه و هکشی بید زانه çima tevetin yani nehav ceyvaneke avan çse gotil beji avan minako misal gotil beji şko herkes badızane yani sebebi gotiban minake han van misale han tedini çiye ve cevaben derim ma teessüf benim ile şu zamanın kıtasında iştirak eden cümlesi eğer çendan sureten 13. asrın evladıdırlar. Ve kamisinin ve asrı handa rasta aban insanı go vega ecvaret bejim insanı asramının ezvanake de aynı asrı emdijin. Fakat fikir ve terakki cihetiyle kurun-u vustanın yadigarlarıdırlar. Led bi akli van fikri vanake ne evi zamaniye. Ticarna cem mechenek insan hana خدای مواجه اصلاح بکه تلمیزین چیش ناد بیشن مثلا بیشن عالمه کی بریا به هشت قرن بری چیش تکریه تلمیزین aynı وی تکن الجی کی چوما مزگفته کی من میزان مزگفته ده سقوفك دولك دولة آوي هي دولة آوي والأوروبا برامي مسلمان مزقف شكرنا دلو حزراوة دجيه دا سميجه دا ام بيجن كاني چشمه مستخشي نكرنا دچن وي دولة چجي دكن بيدشنا ام بيجن طهارتا خوا دكن ودرت كبن دا وي دلو دجي درابن دا سميج دكر مگو چما مساتكن قلت كتابة مدى جي ود بجد دول بجد إيناء بجد أم جي وبكتن إمي خدين مجي وجي إصلاح بك هداية بك أف كتابة هانا كي بريا حفصت حشصت صالحات نبي صادق مقود بي زمان دا حفصت حشصت صال بري ما مستختنا بون چشمتنا بون كانيه أو كتنا بون بي زمان دا أذهبون أقرقو أو عالم
إيرو دفي زمان ده حياتي دبونا نقول أبنا كنا نبيسان تريد إمام الشافعي خدا جي رازي بالبغداية كتاب كي نبيسان استر فقهي فقه شافعي دچان مصري ودگره سال ورد بينا دما ودگره اوان وی کتاب خوی گل زمانه گل بغدای نویسند بو وی کتاب خو اوان فکر گوته دبون گوتنه گون توکا دب اجوان تبا وگریان به کتابا من ایدی به عمل لك چما چو چشنه دیدن چو ادري چشنه نو دیدن به شکلی ویجی خنو کر يعني ام بيجن يعني دوي زماني ده خلق الدبه سوار بامرام عمل دبه سوار مقي ها يعني افتشك ايديه ايدي استاذ مد بيجا دبي راستا تدبيجي چما تبان ميناكي هانتيني وان ام بيجن وان مثال هات دبيجي اب مثال هان معروف تنزاني اشترب هر كسيبه ترابيت فانكت دوباره دكي تجاره تدبيج بوتشي دبيجي راستا دبيجا صورة بشكل الميزاني أولاد في عصرنا جارنا هناك حجاج يمت شنا حجي خدي حجا ما وتبا قبولك ونصيبي مجيبك إن شاء الله ياخد بسيدة أم شنا وانا عرضي مقدس هناك إنسانتين نباقجي زانن ونا أم بيجن معرفة زانن نأوك زانن بسا غازني خدك أدبجم بوارد بغازنا نكن تبجما أدبجم دفيقا وندفي عصري دنا وندفي عصري وندبجن قي هكا سوا كامي نا أوايق وتواد بيني الودري أوان بدوية زمان پیغمبر ما عليه السلام ده تديك بدوي كتبا پیغمبر ما عليه السلام برسكا پیغمبر ما دقل ودجدينا دجدينا پیغمبر ما هو كاره نفسه بستينا برده بيا محمد دبي عقيمة مدمن بيسا روجك الجيكي مالي غنيمتين پیغمبر عليه السلام نبا أصحابه ده تقسيم دكا بلا دكا خلاص تبا يكتي بتجبه پیغمبر ما دكلا وصا جبه سبسا أم بيجم كراسي ونكي قركاوي لغا دجدين فلان باي پیغمبر ما كراسي ودكشينا كراسي پیغمبر دكشينا پیغمبر ما خوش جي زور خلاص بي والله يقول اگر قول بامن مال هبانا مني دا بنا ودي زيس بجمال وكيف امكان قالك ميناكا مثالا بد ابي انسان زمانه پیغمبر اسلام موسى ام فار بيجنا بدوي تمام بدوي او بدويه في زماني عيني او بدوينا بتن جليوا جوهرينا تلميجن ام بيجن اوان جليغو نور خوكت بيجي قي ابناكي جوهرين ناخر فكري وانا كي جيانا وانا كي عينيا استاذ ببين دبجا دب ابناكي يعني ام بيجن زاروك في او كينا ليبلي يعني في زمان ليبلي اب انسان هاناكي عقلي وان فكري وانا كي دوي زمان ده ايدي دبج بو بيناكي از وان ميناكي هاناكي اجوارتينم از وان ميساناكي اجوارتينم داغو فين بكن بزان بن اجوار بن اوان ميناكي هاناكي اب هيرود بيسن بلكي دنيا عالم تبيسيا لبل اب انسان هاناكي حيوان جيتنا نزانا لازم اجوار بيجن يدي قلت ما شبان الهجا وقهدارنا عزيز إسلاميات أم بيجن نمانعي أم بيجن بيش بشونية نمانعي علمية إسلاميات علمية تشويقتك خندن تشويقتك أمر ربي عالمي يكمين هاتي سر يعرض القرآن الكريم ده آيات عول يكمين سورة اقرأ ورب العالمين بجي اقرأ يعني بخوينا رب العالمين أمر ما بخوندنا يدك سآية كده بجي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بجي قالوا أو إنسان يقول زانا ونزان بما وكهبه تجاري جي نابنا وكهبدو دي أستاذ ما خدا جي رازي به بوان قوتني خواه
إثبات دكاغو أم بيجن إثبات دكاغو علم إسلام خوندنا علم تشويق دكا بيشونه تشويق دكا حاشا أوان إنسان قد توهم دكن دبيجن حاشا إسلامية علمي قبول ناكا أستاذ ما خدا جي راضي به دبيجن أوان إنسان هان فكري وان باوري كشاشة أبناكي ج حيلة ودسيسة شيطانا جبو خاطر أبي إنسان هانا كي جبان فكري خدا بجيه بردن أستاذ ما بديع الزمان خدا جي راضي به بشكل أوان قوتنا هانا كي جمالة قوت دي تماشبان نهيجا قوتارنا عزيز دي سمهاتنا داوية برنامج خويدي حتى برنامج دي محاورة بن من خوشي دامانة خدا بن أم جوهي بيا دعاء دكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.